សូមអរគុណសូមអរគុណ
Good afternoon, ladies and gentlemen. Please rise for the national anthem of Cambodia. Please remain standing for the national anthem of the United States. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land and of the free and the home of the brave? Thank you so much for your participation. Please give me a little bit for our organizing speech.ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមធ្វើការគោរពទៅកាន់សំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមទាំងសិក្សានិស្សិតដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះសួស្តីនិងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងឈានចូលនាថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមេសាខាងមុខនេះខ្ញុំបាទណានម៉ាណែតគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាពន់ពេកនៅការចូលរួមលេងកម្សាន្តដ៏អធិកអធមប្រកបទៅដោយការលើកស្ទួយនិងថែទាំវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងនឹងជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មហាជនរួមមានជនបរទេសជាដើមនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទាំងអស់រួមមានប្របែកប្រជាប្រិយខ្មែរដូចជាបងអង្គុយលាក់កន្សែងទាញព្រាត់ចង្វាក់រាំប្រពៃណីសារវ៉ាន់ឡាំលាវរំវងកន្ទ្រឹមព្រមទាំងរបាំប្រពៃណីរួមមានរបាំត្រុដិរបាំជូនពរជាដើមយ៉ាងណាមិញក្រុមការងារយើងក៏មានរៀបចំនៅការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយយកថែមទៀតលើការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងជាការប៉ុណ្ណាកម្មវិធីនេះអាច
ដំណើរការទៅបានគឺដោយសារវត្តមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងសាលាដែលបានអនុញ្ញាតនិងផ្ដល់ទីតាំងប្រារព្ធពិធីឡើងហើយជាពិសេសវត្តមានរបស់ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនៅការរៀបចំកម្មវិធីជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជូនពរទៅកាន់អង្គពិធីទាំងមូលគឺសុខសេរីសួស្តីពិបុលសុខត្រជាក់ត្រជុំនេះឱកាសទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអស័យសពអស័ក2569គ្រិស្តសករាជ2025នេះជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាងគរកទេវីសូមទ្រង់ជួយថែរក្សាកូនចៅឲ្យពរជ័យឲ្យបានសុខសាន្តរៀងអើយសូមអរគុណ Thank you. Dear ladies and gentlemen, students, parents, faculty, and staff members, on this joyous occasion of the traditional Khmer New Year, we come together with love and unity to celebrate the Memories Year of the Snake, which marks the transition into the new year full of hope, prosperity, and blessing. Thank you, and I hope you enjoyed this. I hope you enjoy this event. Ladies and gentlemen, you may now remain seated. Please give a warm welcome to Mr. Stephen Jarvis. On the floor? Stephen Jarvis. Mr. Stephen Jarvis. That's why. I'd like to thank all of the people who have helped to make this work. The Khmer teachers and all of the students with the Khmer Club who have worked very, very hard to make this happen. One thing that I also would want people to think about, I'm old enough to remember when Cambodian students started coming into Lowell High School 40 years ago. And the situation now is one that everyone should be proud of. We now see Cambodian students who are leaders in the school, who are top students, who excel in sports and all of the activities, and that's just part of the American story. So again, thank you to everyone. Have a happy New Year. In order to have the official greeting to Lowell High School, I'd like to call up our head of school, Mike Fiata. Hello, everyone. Can you guys hear me? All right. Well, welcome to Lowell High School. For those of you who have never been here before, this is our new cafeteria, and for all of you students that are here, welcome and happy Khmer New Year. You can give yourselves an applause, give us an applause, because we are one Lowell. Here's my one message. This celebration, our students decided to have it at Lowell High School. I think it's because they believe that it's a school where we believe in them, and they believe in us. And we spend a lot of time at Lowell High School, from the morning until the night, and this is a home for us. So you decided to have your special celebration in our school, and it's a great time to celebrate all of the diversity and cultures here. I am so excited for what I see, the amount of time that went into preparing for Mr. Prack,
all of the teachers, Mr. Gervais, but most importantly, all of the students who made it happen. You deserve all the credit for making this special event happen today, so congratulations to you all. I'm looking forward to the dancing and all of the rest of the celebrations here today. I think I'm going to pass this on to our superintendent of schools, Mr. Liam Skinner. Happy New Year, everyone. If you can hear me and people close to you are talking, would you just turn and encourage them to listen? Thank you. I'm doing that on behalf of everyone who wants to speak today. I think it's worthwhile for students to listen and for everyone to listen. You've heard the phrase, there's a lot to like about Lowell. I think it's a really cool, catchy, promotional phrase. But I also think it's cool because it's true. And I bet each of us has our own answers to what is it that there is to like about Lowell. Personally, I love that there's a river that runs through town. I love to run along the river one side and back the other side. I love that we have a community college and a university right here in Lowell. I love that we have a state-of-the-art high school right here. Yes, it's still being built. But there is nothing to compare to what Lowell has in terms of its diversity. And in terms of the languages and cultures represented right throughout our city. And that's what I think we should be most proud of, and we should be most attached to, and we should protect the most. So that's why I want to thank the people who put this together today, the Khmer Club at Lowell High School, and all the staff that were involved in organizing this. The culture and the diversity that we are proud of and that we celebrate is only going to remain alive if we have events like we have today, especially from youngsters in our high school. So thank you very much for doing that. I also feel like we're honored today by the presence of two really important elected officials in our community. One is State Rep Bana Howard, please come up. And the other is City Councilor Lisa Noon, please come up. Thank you so much, Superintendent Skinner, for that introduction. And I'm so grateful to be here to celebrate Khmer New Year with you all. As Superintendent Skinner said, it's very important to preserve our culture and heritage. And so by celebrating our heritage and our culture, and especially for the future generation, like all of you that are here, in order to pass it to the next generation and next generation, to make sure that our culture and our heritage is protected and preserved, and for everyone to enjoy. What I love about Lowell, because of the diversity that we have here, did you know that Lowell High School, there are 72 languages spoken here? That's very, very high. 72 languages. So be proud of that, embrace that diversity. And that's what I love about the city of Lowell. There's so many other things I love about the city of Lowell. I love food, and today I cannot wait to try everything that's being offered today, and to the Khmer Club and to the organizers for putting all this together. And it's so great to all of you here, our students. It's Friday afternoon, and you are here hanging around here and not going to, home or do something else. So this is great to see. And I just want to wish everyone a happy, healthy, and prosperous New Year for this year and for the next year to come. សួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអសញ្ញសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ Thank you, Superintendent Skinner. True, there's a
lot to like about Lowell. There's also a lot to love about Khmer culture. But there's a lot to love about. Every year, this Lowell High School hosts a Khmer New Year's celebration. I remember the single person that if I were to pick your teachers, the Khmer teacher, Chita Prak, is one of very instrumental every year. He hosts this celebration, and now having the Khmer student committee working with him to celebrate this very important New Year's for our culture is amazing. I'm very hopeful that our community is going to be better than what it is now with all of you. And I wish you next year to bring your parents. I will take a day off to come celebrate with you here at the Lowell High School the next 5 years. So with that said, I want to thank head of school, all the organizers, particularly Chita Prak. I remember day year 1 when you start doing it, but no one noticed. It's there doing all the work. So happy New Year, everyone. Thank you. We have one more important Lowell Public Schools official to introduce to you, and that is Ms. Latifah Phillips, our Chief Equity Officer. Ms. Phillips. Thank you, Superintendent Skinner. Happy Khmer New Year. Let's see if I can get this right. Susaday Tanam Tamai. I want to thank you for inviting me to be here. I'm from San Francisco, California. So when I arrived here 6 years ago, to be completely honest, I didn't know a whole lot about the Cambodian culture, history. I could geographically locate it on a map, but that's about all that I knew. And so since being here, my life has been enriched by the learning that I've been able to have from our school community, as well as our Lowell community. And so I really want to thank the students who organized this event, because not only are you acknowledging your culture, we're celebrating it, right? We're celebrating your culture. And I want to encourage you to keep speaking your language, keep maintaining your traditions, keep telling your stories, because it's not just for yourselves, it's for future generations, and it's for the world. So I want to thank you for the culture, for the gift of your culture, and for enriching my life as well. So happy Khmer New Year. Susaday Chanam Tamai. Thank you. Representative Wana Howard and Representative Bisnanuan, please give a warm welcome to the Honorable Monk Milan. So we just mentioned already about the Khmer New Year. As I mentioned that 365 days we enjoy a Happy New Year. So if we wait for enjoy your life, it's too long. So you have to enjoy and Happy New Year. I mean that we have to enjoy our life every moment. When we have good heart, good feeling, pure heart, and everything in our body, in healing, it eliminates itself. It is pure heart. It means that the small particle in our body, atom, molecule in our body, it arranges itself. It healing itself. So when a small particle in our body is healing, arrange itself, we have the power. We have the power. As all you guys learning, studying, you will get a good, a good student. So
A good student, it means that you are not only the people of the United States, but you are the people of the world. Thank you very much. Thank you everyone for your participation. Now we're welcoming we're starting our celebration with a Chayam dance, folk dance in Cambodia.
All right, guys, how you feel about the Chayam? You guys have fun? You want more fun? Bye. And then handsome boy, okay? Call me handsome boy. Can we give our Chayam team another round of applause? Can we do better and make it louder? Thank you, thank you. All right, thank you for coming. Thank you for supporting us today. And we gotta have a lot more stuff to do. So we just like wait a little bit and we gotta have more food, right? I like food. I know you guys like food too. I hope you guys have fun, guys. Thank you. Thank you everyone for being patient. Now we are welcoming our Rubang Tunko or the Blessing Dance. Thank you. Thank
welcome to the Shadow Puppet team. Thank you. Ai bây giờ? Dạ. Dạ hãy bị cái lên cam. Đó là. À boy. À boy. À boy à. À boy. À boy. À boy à, ngớp. Ơi. Anh đi lát là hôn nó ơi. Who is that? Oh, my name apa? But everyone call me handsome boy. Oh, the person mơ. Mama. Hey, hello my friend. My friend. Yeah. Yeah. Oh my god, a lot of people, guys. Vậy mấy ớt lương. Vậy nè anh. Nè anh món bà ơi. Anh ơi, slow anh kia tem nè anh sang pi bà thì chứ. Anh chạy bộ. What's up, my friend? Hey, how are you today? I am a boy. Hey, lỗi tái. Trẻ ông Kiều Liên đây Đây đấy. ông tụi anh sẽ cái ông thấy đâm ông. Lưỡi tao ông đâm đi. Hay mấy ngày nó miên ấy nát như đồ hôn mà. Lưỡi tha từ lô 2 cái nó đâm đá. Lô 2. Man, ngày nó April 11. Ồ, chẳng thế. Món trôi nằm khai dương nu. Ồ, tham nát lời tờ lời nó ngày nắng nó mền. Từ hay nát mau mà nó ngày trắng cú trắng ấy con ngơ tiền. Tờ dưới chấm cầm một thi cái hơi lớn ấy. Ta lớn từ do của bây giờ ấy là lớn. Cái tôi chọn lan cho đây lớn. Tao Chặt đây. Tao ơi. Ê, mò. Mà cái vậy đi. Dạ mò ơi. Làm nắp con biết. Chọn đen. Ê Michael. Ơi, nà tư thẹn lo. Để chìm này anh bạch tên. Dừng thẹn bì nèng ơi. Nà tư thẹn lo. Chết. Nà đẹp bàn Mòn ha ơi. Giọt ngọt ơi say ế. Bánh mà chẳng ăn đâu ơi. Nà đẹp bàn giọt ngọt ha ơi. Giọt ngọt ơi say ế. Rồi đây mày gớm. Bạn này nè, Lên ơi, chọc ơi. Ồ nè, anh ơi. Con đi. I forgot the lyric. Nè, lên. Mày má. Nè, lên trong tờ ma đi sổ này ngồi. Ê, cái trong tờ hòm này. Ê, chứ là toàn nó toàn đã cầm thìa nữa. Mẹ. Nè, lấy mò vô của bây giờ ấy hay do Michael mò ấy ngồi vô thì chót lan chót ấy chả lắm. Lành chót, mình lành na chót nên mình ta parking lot. Thì parking lot mấy. Chị vô từ chót lấy nạc củ brao. Nặng nó chót free man. Free, củ tha ớt thác free à. Lôi má. Skip mà bắt. Skippy 7 ngày này sao? Ê, mấy cái lời rồi thì chót lan chót ấy hái à. Dâm đo lô hái nè. Mới trong anh thì chót này lành. Cho lòng lư, dâm con đo lô hái hả. Dâm tập đo nè lương nè. Chung, kia đi kia chừng. Anh kia nè lương cho tồi bái đâu. Mấy ca ôi ta luôn nó đã bù có mét. Má nào play nó cái ta mà I-94 nữa. Anh cái 495. 495 đấy, chắc mà khó play đập mền ta. Lấy tôi làm cái nó mới chọc. Cái tay tàn luôn ta. Tao. Nè lên xong lên. Ở này em đẹp đi đẹp đong tiền quá. Này đèn bì nèng ơi, nà tư đèn lo chết. Nà tư đèn bì nèng ơi, nà tư đèn lo chết. Nà đèn bàn giọt mò ơi, giọt mòn
ឲ្យស្រីពេញចិត្តដល់នេះអានេះបាត់ដល់លោហាយមែនមានលោហាយស្អាតមកគេអានេះបាក់គេខាងហាលោហាយអាហ្នឹងនោះវាដេញស្អីហ្នឹងអីគេต้องធ្វើថ្មីស្អាតបងប្អូនគេធំគេហៅថា big school big school main building អីនោះកម្មវិធីគេធ្វើពេញហ្នឹងតែមើល everyone say a lot of pretty girl I'm single fool សិតតែស្រីស្អាតI'm single fool ហ្មងលួយដែរតាឥឡូវមិននេះយើងយកក្បីយើងអីយកទៅចតទៅហើយនេះយើងមកត្រូវទីតាំងអីឥឡូវយើងប្រញាប់ចូលកម្មវិធីគេតយកបីទៅចតI'm feel so sleepy. Oh my God, English. កម្មវិធីគេដូចអាថិតអាធំដល់ហើយមានតាំងពីពណ៌មានឆៃយ៉ាំមានអីណាជូនពណ៌មានត្រុតលឺថាមានត្រុតទៀតលយដែរហើយអាប៉យហ្នឹងអាណាត់ហ្នឹងយូររហូតហ្មងអាហ្នឹងនេះ Hello all beautiful girl បាននេះបាយក្បាលយើងទឹកដេកសើមួយដេកមើលឡៃនោះត្រជាក់ល្អអាចត្រជាក់ល្អទៅដេកនោះទៅហើយដាក់មកដេកសិន I'm sleeping really quick ងំទៅបានថ្លៃចត$15ថ្លៃអីថ្លៃអើយថ្លៃពេកចឹងទៅចតនៅកណ្ដាលថ្នល់ចតទៅកណ្ដាលថ្នល់បែរមកក្រោយវិញ police ទូទៅបាត់អើយ I say to the police officer what are you doing police គេមកដល់ hey you park wrong spot ទៅបាត់បដ ឥឡូវនេះថាជួបអាបក់ហ្នឹងទៅណាបើđấyឲ្យចតផ្លេចចុះណាគេនោះមើលដូចសម្លាញ់យើងទៅមើលសិនមើលចុះអានេះវាមែនឲ្យចតកវិចឲ្យដេកលូកបានទេមើលអាប៉ាញាក់ឡើងកំលេងសោចមើលអាប៉ាអញហោះឲ្យនោះអាប៉ាហើយដេកវិញបានប៉ាប៉ាយ៉ាកាក់ជើងរបស់ចុះទៅក្រោមសិនទៅមិនយ៉ាងម៉ៃហានីម៉ៃ husband my honey boku my not not me let me kiss one kiss why you kiss me man anh cái why you kiss me nó say cái anh kiss anh một tao anh nằm đây lư sấy kia nơi đi cái thao why you kiss me nè tư anh kiss anh lần mơ lần chưa lần tẹt này đấy ơi mẹ nè bà ơi đây cái gì nè rau cà rau vàng rồi đây là đây số 4 mình ta tẹt trường mình đấy đăng mình ra cái lối tròn trường chỉ lối preng ấy xong cái linh preng April Eleven mình April Fool mình April Fool là April Fool mà pin tất rồi April Eleven này nhá em mới cho bây giờ tròn du mẹ chọn tới ai bỏ họ cần lái ngắt khơi miền này chọn cái as beautiful girl mình từ parking lot với tiền đọc hẻm là đọc hẻm là nó mà dừng đặt bị ngay nè ní nó anh đọc khóc rồi rồi mấy lời dừng rồi thì cho chơi hái dừng cho thấy dừng mấy rồi từ lên anh tích rồi dừng chỗ nào mơ cầm thi cái tích chút tới mền ta mơ là bay lên chán đó nè chỗ lên đây kia đấy đôi mấy nha kìm con ấy dừng ở lấy dừng chuyện bắp đi bắp sáng nay cái đó rồi học sọc đây tự đặng bắp đi bắp đấy chứ bắp đấy này hòn đó mày bắp đấy phong bắp
chạm nhôm lửa bới môi chè mùi đây đó môi pi pi na chạm nhôm lửa bơi chạm ơi chạm đuôi nhôm ho giờ na chạm nhôm lửa bơi ơn ơi anh na tiên anh sẽ bóng chạy thầm lắm không chui đi anh ấy còn cái tha progress anh cái progress nó chạy tam khủ đại ồ chẳng nghe số progress em mắc cả lâu chỉ riêng mà đòn mới lên anh đòn mới cái lỗ đôi camera xảy môn đấy chắc mình xây squat bot chơi cái squat là bot ta xin đặt mặt nó đặt lên xong là chấm ba bắt bóng mới bắt bóng tiếp rồi cắp ta anh học ai áo bắt đầm bom bắn đổ chân ơi con chân ơi không xôm vô hai hương xiềng lại tôi sọt xiềng này kia da plek áo bà này đèo nào chọc chỉ riêng tới anh soi mót lăng này có plek áo bà đấy Your breath so stinky. You never brush your teeth. Oh my God, English. I brush my teeth every 2 days. Hey. No yell at me. We friends, we happy, we enjoy the moment. Get away, enjoy the moment. Chẳng lẽ lối bé thôi. Mày lên du tới đôi nực là bạn chắc dướng á. Là bạn cha trong lê ghê đừng. Ngày nâng cái ai mà hộp thì cái ai nam mà nè mà cha nó dương mấy chạy kia tư dương lớn cái bất ba đây nó cái thằng bay hà sắp bất anh toàn ban dòm hộp không hay dương cái bất đó tiếp á dương mấy cái lần dương cái bất đó kia thì tiền nó là lời dương chắc tư mà nè lời anh tranh cá đi tranh tờ chẳng nghe chắc các bác cũng clear ta thế lấy tự do cái bay giỏi mà chừng thằng trôn cái bay trôn cái bay chứ chẳng lên trôn cái bay ok son nhá mà cua bay Hey, Michael. Jackson, Michael. Jackson. Hey, Michael, you man, Michael ơi, mò. Cho đen. Mau son một người. Michael anh cho trường kia đấy ơi. Rau rạn món Michael đi. Anh mong đặt cô dùng mình khấn rồi. Nè. Trừ chọc ấy hết nè. Lượn tinh máu dừng nơi sao mà là mang tiết à. Cạt rôn ơi. Nè, Michael em mới chặt tôi đó vậy hả? Nè, chạy cái liền tôi biết này. Vậy. Lấy mày họp đó mấy dân chung mấy. Ok, lấy cái hộp hộp. Muối, bi, bay. Anh rất là xa chưa? Nè, bên này nha nè. Nè, mình lồng ấy nè, bội. Cà phê ăn cà phê BC xỉn nè, xỉn thu. Nè. Có bông cha mẹ, có tà keo mẹ. Có pro xe hẳn không ế. Mơ cái bẫy phong, mơ con nè. Thật nè. Mơ chẳng mơ. Mơ cái bẫy bạc coi nó. Bạc cái bẫy nè. Nè. Biết có. Anh ấy biết sao cái liên. Nè. Lớn hóa nhận. Vâng, bác bẫy mừng. Vì xì smile tê, vì hot đó nghe, vì hot đó. Mẹ nè ấy. Lược. Hot ê. Ê, các bảo, mới dừng. Màu xì smile hỗ chừng. Amo. Michael ơi. Anh vô with the fashion. Kệ cho mấy mày của anh ơi. Mày anh nói trôi thằng nha. Mày không mang mày. Bánh. Sầm lánh. Chọn từ ná sầm lánh. Tiền của ba. Ba lại không về chân tới. Vậy á, bò. Mày ăn nói này buffet vậy.
Why you so tall? Hey, I know taekwondo. I'm so short, but I know bốc tàu. Hey, anh trong từng nào mà như nè. Anh trong đó. Ê, bà chủ cắt. Ê, Ê, các bạn anh canh mình nữa. ê, bà muối nè. Ê, đi. Go. One more time, I hit you back. Ai hold đây? Ê, mày khăng á. Rồi, xong. Ai da, police stay. Ai da. Hello, police. Hello. Ê, lúc police mau thưa ấy đái nè. Hello, Opa. What are you doing here, man? Hey, I'm play. I don't know. I'm not speaking English very well. Mình lông á nè. Mấy cái có cặp kia lên có khăn này mến. Đằng kia cặp kia lên khăn biết, khăn biết. Mấy cái bông tả ni, đây cái bông tả lên một chút ta. Mình cái xạ tay khoản đồ đặt xạ bọc cả tàu bạch con khmá. Mạnh con mà nữ sao họ cầm đôi thôi. Nè, anh đi xong đó ha, mình xa ba đôi nè class mode này nâng tê. Mày châm tới, mình đi. Mà thưa ấy khó hơn, mau cho. Lý, nhóm váy á, nhóm mặt lý á. Nè. Ôi. Tập cho. Ê, à mà này đào cho bọc thằng ngọt đi rồi. Trong chỗ con hay bạn mà hộp free. Mà hộp mai nuôi giết free không. Sao nó chẳng canh chứ là nó bài hó mà. Biết bột hà là thằng tiết á. Bột hà nó mai nuôi giết chả đó. Người tỉnh mơ. Tao lấy dân tới mai nuôi giết trong kia mà. Tao nà dựng tèn bay nén ha ơi. Nà tới mai nuôi giết. Nà dựng tèn bay nén ha ơi. Nà tới mai nuôi giết. Nà tới mai nuôi giết ha ơi. Nuôi giết. Lên má đây ơi. Lên, cũng biết kìa. Đặt này sân nó nào po. Trần Tuân. Ê, cái đó biết chết tới cùng viên hả, mình chưa. Sọt chả nó muốn. Dạy ăn mới chứ. Ê, chạy cái đi. Cái này. Sọt chả nó. Mày tâm mà đọc mày tâm. Ơi, đi lên ta. Chọc ơi, cái chỗ trật vào đâu đi. Nhắm tới tè. Ê, nào. Nhưng đi hay. Đi lên cầm mà thi cầm ai nuôi dê bên này nhưng mà thường chắc đôi áo đấy. Do sĩ kia mình bán. Mày ra lấy dân ta lên cầm ai nuôi dê trong cái đấy ta chụp bay cái đấy mà. Mà ôi mà mày. Tao mới. Ê! Ở đây. No kissing, but I'm hugging. Oh my god. Happy New Year. Happy New Year, guys. Xuaស្ដីឆ្នាំថ្មីសូមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងរបាំត្រុដិ Thank you everyone. Thank you the Shadow Puppet team. Please welcome Rabam Trot. There will be a bag going on top of that thing. Feel free to donate. Thank you. របាំត្រុដិគេរាំដើម្បីកំចាត់ឧបទ្រពចង្រៃ Do you know កំចាត់ឧបទ្រពចង្រៃ everything all
Hey, two, check it out, two. អូខេចាំបាច់ទេអើយនៅកំប្លង់ប្លង់ហើយលោកនាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិស័ទជារោបានហើយសាចារាចារាមុំបងអើយវៃក៏មុំបងអើយកំប្លង់ប្លង់ហើយលោកនាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិស័ទជារោបានហើយសាចារាចារាមុំបងអើយវៃក៏មុំបងអើយរត់ខ្ញុំមកដល់ហើយដល់ក្រៅអរបងរត់ទាំងអគូផងលោកកាយចង់ត្រង់អោខ្សែទៀមណានាងចង់ត្រង់អោខ្សែឈប់មកអោនៅហើយក្រៅអើយស្រែកហៅអោទៅកានជុំរៀបមកអោសុំណាទៀនលោកកាយសុំព្រះលៀនលោកឆោលេងណានាងណាសុំព្រះលៀនលោកឆោលេងគ្នាខ្ញុំមកអោច្រើនណាស់ក៏ព្រឹកហើយអោក៏ក្រែងសុំព្រះលៀនលោកឆោលេងលោកកាយលេងបានអោដែរឬទេណានាងណាលេងបានអោដែរឬទេកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះវាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបានតែចាចាមុំបងអើយក៏មុំបងអើយកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះវាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបានតែចាចាចារាមុំបងអើយក៏មុំបងអើយកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះវាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបានតែចាចារាមុំបងអើយក៏មុំបងអើយកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះវាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបានតែចាចារាមុំបងអើយក៏មុំបងប្រឹងមួយអោប្រឹងរត់ព្រៀនព្រៃអោដេញស្កាត់ប្រឹងភ័យអោរត់ណាបាត់លោកកាយព្រៀនបាញ់អោខំមកតណានាងណាព្រៀនបាញ់អោខំព្រៀនខឹងហើយអោពេលញោមលើកព្រួអោព្រួផ្សងលោកកាយប្រឹងភ័យអោរត់បាត់រៀងណាប្រឹងភ័យអោរត់បាត់នៅកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះវាលេងរត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបានតែចាចារាមុំបងអើយក៏មុំបងអើបើអស់ហើយអោពុកញាក់ដេញស្ទាក់ហើយអោចាប់រឹកទៅមុខហើយអោក្រោយជើងលោកកាយប្រឹងពេញអោគ្រប់ទិស
ยักยีเอาดาวจับตุงปิญญาเอาดาวจบรังไทยเอารถนาปันโลกายหลอกเลยเอาดังยักร้องเลยเอาดังยักหาในกำลังพลังไงนกเพียลิงสับอันจันบริสัทยาจิโรอัมไข่ราชาราชารามุมทองเว้ยเว้ยกระมุมทองព្រាយស្រីក្រចងវែងចេញរមអត់ទុនណាតែងដេញស្ទាក់អោចាប់មករឹកថ្លៃឲ្យសន់ទឹកអោពេញព្រៃអាហើយអ្នកកំប្លង់ប្លង់ហើយក៏ព្រាលេងព្រឹកដល់ចិត្តបរិសុទ្ធអីជារអំបែចាចារាចារាមុំផងលើយលើយក៏មុំផងងោកចេញឲ្យជួយគាត់រឹងផុតណើយឲ្យវាងស្នាទុនសោងឲ្យចេញរាលោកើយព្រៀនបាញ់ឲ្យប្រឹងស្លាប់ណានាងណាព្រៀនបាញ់ឲ្យប្រឹងស្លាប់អ្នកកំប្លង់ប្លង់ហើយក៏ព្រាលេងទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជារមខ្មែរចារាមុំផងលើយលើយក៏មុំផងកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះព្រាលេងទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជារមខ្មែរចារាមុំផងលើយលើយក៏មុំផងលោកប្រធានសាលានៅទេមានទេលោកប្រធានសាលា Principal? He's known for principal. អត់មានទេណា Mr. Piano. I have no idea. បាទ I wouldn't know. កន្លែងនេះគឺសូមឲ្យលោកប្រធានសាលានឹងគាត់មកប្រោះឲ្យប្រេះឡើងរស់វិញនៅនេះនៅឯឲ្យអ្នកណាតំណាងមួយមក Mr. Piano. អូនប្រុសខ្មែរយើងក៏បានដែរមិនគាត់មកតែអត់ប្រោនឹងប្រះនឹងដេករហូតអត់ងើបទេត្រត់ខ្ញុំសូមលីហើយចប់ប៉ុននេះឯងខ្ញុំរត់តែហើយអោគោផងលោកកាយរៀបដំអោណាទៅណានាងតារៀបដំអោណាទៅអ្នកកំប្លង់ប្លង់ហើយមកជាលេងព្រឹកទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជារបាំខ្មែរចារាមុំបងវើយវើយក៏មុំមកមកជាលេងទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជារបាំខ្មែរចារាមុំបងវើយវើយក៏មុំមកកំឡងឡងហើយមកជាលេងទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជារបាំខ្មែរចារាមុំបងវើយវើយក៏មុំមកកំឡងឡងហើយមកជាលេងទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជារបាំខ្មែរចារាមុំបងវើយវើយក៏មុំមកកំឡងឡងហើយមកជាលេងទាំងចិត្តបរិសុទ្ធអីជា
Chara Bom Bom. Hey, get my mom. Happy New Year, my New Year. We would like to wish ladies and gentlemen present here. Please good luck and success in your lives. Thank you. If you would like to take a picture with the Rabang Trot team, please come up here.